tie me see obi a wo Kumasi titi Kumasi ni bia azan muja no wodi mu na do hwe edidi mu abesi asofo so obi ofi Kumasi asofo nya omunya azanfo me na make am say mega kwesa make am say ma so me kai no me ntu say bi wo mega kwesa na eka me na make am mega kwesa me say tete no Kumasi ni we Kumasi ni abrantie wo Kumasi a legend ni wai azan enye ye na eka ye nka sam so me no kan ndia na me mo obi adi o me mega kwesa make am say mu TV station ka me say obi a wu Kumasi titi ni Kumasi odware Kumasi edi subini edware Kumasi azan sani sai huntia nkofo no na sem bamu nkofo hin na sem bamu me pacho asem na me no ka no ono ankasa na asem na Kumasi fo asem because utwumuta ne sa niema no ye wo ho na utwumuta ne betin ye pe the spirit of azan honhom no we Kumasi ne ba begura enti udu keje tia say ye yi obi fun ye chenyi obi fun nyina Kumasi fo na enti wo ka ma ne mema nyina na asem mema ne nko a ma ne mema nyina azan spirit no wo na mka me kire Kumasi ebia ne anwo ho ebia na ofu ba bi na abetena ho it is the spirit of subin enu anything na we say besi we akoi de ni nsemi o kan o hwe na say we Kumasi ni we asantini fi so tie ne ye ne de o ye na sa subin na ede Kumasi no ayi Kumasi no utwumuta sa spirit ni bewura wo de just imagine asofo mo nka ha omo a obehu mo social media na omo ye loud o social media beti omo nsemi ya ayi obi a Kumasi ano etete no until the spirit of subi no ewoni mu obi etete ne nkan ne subanko sofu bi a etete ne nkan a obes of kese wan ne subanko eti ubetimi apapa sofu oni bidin wo na se sofu omu Kumasi omo etete omu Kumasi nya obofo Kumasi ni obi ni Kumasi ni Kumasi fu sofu na make sure mo no nya sofu me papa bofo de wa papa bofo no ntinkan no Kumasi na oyen Bipacho. Okay, yo my entie. Bipacho. So for bofo nsemi. Oh, okay. Kumasi asofo. What you say? Umujina Kumasi asofo. Okay. Nti pacho bobo na entie. Kumasi asofo ai no ma betra nkan. We no bofo. We Kumasi sofo. Obinim. We Kumasi sofo. Oba bese be sofo panyi sofo usubempa. We Kumasi asofo. Oba bese betwam e de kokum chacha. We Kumasi sofo. Oba bese de twam sofo wo ai offense offense computer mind we Kumasi sofo omunye Kumasi sofo papa mpacho ye omunye Kumasi sofo ti no the spirit of subin no utwumuta ne betin pe ye wo Kumasi ti Kumasi a sa spirit ni wo eden na ma hu se sofo bi eye azan ana sofo bi free ha e no baaye nti wo ya azan eden e na ma hu ni sa me say the spirit of azan honhom no e wo ni mu emra ye wo Kumasi me chose say bia na wo bi azan wo bi ama wahu ana say bia na wankasa wo bi azan ana say bia na we introduce wo bi ama nipa na azan no e de na kire because wo bia wa no ka say wo bi ya azan wo bi afri Kumasi wo ye sofo wo ya azan me na wonya adwene me say obi a ye wo ni Kumasi ai titi ni Kumasi azan spread honhom no e wo ni mu ensama wo kan untimi nchirechire mtena se woni nyina so obi a eni ncheche mu se me patre se de na kire se sofo bi a wo firi Kumasi na se wo nu Kumasi yaza asma me kai wonti ana menti ase aje se wo kan enti na masan ya repeat ama ono se ka se eni pass Messi a necessary ni pa no wo ginu utum se ni pa no ye wo nu Kumasi titi ni Kumasi a the spirit of azan ewoni because of say ye won Kumasi tin Kumasi akwasi wonyini no ehemfa na otenae wo bankran ha abreben me bankran 2017 ya na bankran ha okay nti Kumasi wo tena ho no mo cheye Kumasi ni ahu me atete me okay nti apart from phones adwuma no adwuma ben biem na asan ye phones adwuma no na best ba because twa won sam so a wan hwe ansam a wo beka no ano odin phones no twa mu ana sini ensem so no ekoba mu but me dwuma me yen se me fan to adwa fi say January 4 omo me je bat no okay omo ba be chi wo dwuma na ma ba to me je he siko ba be je na che se wo bu aban ne kwase ya wo bu aban ne kwase ya bega ko yes se adwuma ba yankasa kasa na aye wo fan to me dwuma na me ye no nchire obi etu pese o che se obi eni madwuma wo ye dabi obi anso hu adwuma wo ye me fa madwuma ntwa enwuma me bie me fa ntwa oh sir ai it's because of that nti hwe undo meje wo
enkofo me keka omo car krampo obi ato ne car 2013 obeka ne car wansem yakofa 2013 papers de ba say won tua vat 2013 eti obebu aban na say obebu oman na akosi sen eko bra me ho beto me debe ototo ne ma na osisi wo fie no na betu dwa ne sika on bebre na che de wo di si wo fie no. But big Akwas, do you realize say you are saying this on national TV? Say medjuma me fan tudwa me fa medjuma tudwa Enti won pesa obet your tax wo. And I walk on national TV. Ana me se me fa medjuma tudwa me tu kwa me ni adwuma me tu yi me ni ka me fa me ka me tudwa me fa me vie me tudwa me fa medjuma bia me tudwa vata obetua wo ho. Big Akwas abrebe na owura asini twam. Me ka no ka me date ni pode se na me kan po 20 BBB o as a 2 10 or say 280. Okay. Ede na shewu nkran se rasi ni twem adwuma no. Enye bibia na shewu nkran. Okay. Mani na je ho. Woni na na je ho. Okay. Ana me ko wura mu. O miracle from so. Okay. It's miracle from na de obaye. Miracle from sana. I say what do me try senior status hate pa basata me ne atwitwa agabubu mu ne ayimo no pole mu agabubu ne yede pole ai agabubu ye senior me di ka atwa but eno na magidin ana just send title agabubu okay ana sininum soso no yeso atwitwa different ones in bbb but okay the sini ye pole a atwitwa ye no ne no do so se pole sini no eno utwa se pe na eno no entama okay but they started by any America use me near Jacob bank manager Jacob mechanic sa from no okay enti bank manager na de oba lamlight no would be sata no papa de make twa be Jacob mechanic ni okay edenti na time bia ye de ye use de ye comfort but just as abosom sem any ade is it because of wapampam na say na wapampam no so ye beba ho sheda na wo reye and I say ye de wo me de hia no first mapampam no first ebia mapampam no enim hia no mpai okay chira ha ana apa na chira ha na apa no eye kaka so no ye mu miensa okay eto wapampam a okay eye wapampam na apa okay apampam no e beto se a yesi nipa no ne se no eye kaka e beto na ya kakaja Nintino emanu musi ne mepi no kaka nton mori no ai ba bema ne se ho oden no ne tunwafu ba bema ne pempem bepa no na ne se ho oden but obi o wonwi bia ne si tutu ne si osanete okay bema bia bon se ne tunwi edoso bia wonwi bia ne si nya ho oden and because na papa na kaka ne den ho agim won se mimi se papa pempem na pa hanen pai okay enti na hanen pai na mawira akotumu no to hwes of panyi na jegezia won se na pa but we two say for baba be semi enti no onye no Akwasi yes so hu no me pa cho mi ni mo bi police of penya na jigezi onno se na pampam si no eso so sa to yi beto me no asemi enti ni de bia ni mu no enwi o mimi se mi jaha na han befu enti mi jaha no ana mayi ba mra ka fam se na ehwe ya no se sa yi wi no na ebetimi uyi ni se ye na ebetimi afete sa akonfo ne abosomsem ne ada na ye tied sa role no ema no the woman say abosomsem ne akonfo role no anana wa na wani je hu ya na directors no ewo se bia de two role bi na so otimi eye ni ye wo ho a okay ya no mo pene se tem bia no ye do beto sa role okay fi se e bia ye de me koto so fu role ni bia me ye ni yi okay ye de me koto konfo ni bia me ye ni ye ba so ba director no hwe se potimi se e bia na konfo na de me to ye no se de me si ye no ye ne kama enti ne se movie bia o twa be story bia o twa be se konfo ma ye open se obey konfo okay but normally no wo hwe mu a me senior me ye akonfo role mu no enkonfo ni je ho esi de me different role simply because se me ye konfo role a okay me de mu hwem okay me nko a me ni obi a de me ye konfuru a me so akokomu de me seti ni ti ema me de mo jan pete me ho eno na ase ya kire sei na me ye sa ro no na me tie sa story no ekọ mu no
na me hu ni se konfo na o play sa role no e wo tete no na sa konfo no aben na waben ai konfo no chi a story no konfo no ya Asante region for a konfo no story ni mu no na ono no aben okay nti na me pese portray bibi mu se sa konfo yi na maben okay nti akokom no as director no kwa nim se enti movie mu nyina e de role pa na wo play a e ya wani je pa konfo ai okay fi se me no me pa bosonsom opa bosom ana osom nyame obi no osum nyame o wiase o se me bisa obeka so osum nyame so nya no kre adenti na nya no kre e ka so obi sum nyame a ase kyeresen o na me bisa me na me host na waba me show so nti wo na be se me bisa o se me bisa se so o ka se wo sum me bisa o se edienti na wo se wo nsum nyame na obi a wo na se kye obi a wo na reason ti a wo ye ni bibi obi wo ho no ma okay bibi say enu nti anase bi nkonwe wo ye fi anase bibi say nti na bi a me som sa de ewi obi so ho no mo a e bi say yen som bosom an yen sum se wo na wo kan wo se wo nsum nyame e na me bisa o se wo se wo som bosom na me bisa o se de enti a asma obi sa me se me sum nyame anase me sum bosom aha e na wo ana me say ti me say obi enu onu ma obetima ka se osom nyame anase osom bosom ti ni adekweta me ka sa se yen som bosom ne ensum nyame because Nyankopon no wo so ya no pase pe na bibie no obetima kwa akoya de nyame tini bibie no obetima kwa mama frefre ye numbers na eda screen anim no why fa messages e fa so fa bre ye bre no so a e be bie phone lines na ne evangelist bigger Chris akasa why we be say no question bia wo bia yes so number bia e frefre no ye pa cho twaso mayen wati le ja messages mayen papa yengo e ka so bi esum nyame a se ofita no pa no o kwa akoyi bibia de me nyame no ye ne sa but the woman say gidi a wo e de maade no enti ne ka say pa ko no esum nyame a so osum boso enti pa cho de gidi na wo me gidi a me won ne say se de wutie eye bible mu ensem a Nyankopon kan ya se obi betimi aba begine di ama wanka so timi se waje nyame adi a se wo ko hawo ni atiti mu Nyankopon beji wa firi mu no sane mbre nsem no eda ho no mimi ntimi ni so mintimi ni so ade ntimi ni so wo hwe ni mbre nsem no eda ho na se endie wu endie dance krum entwitwa yonku na nchini ene sa mbre nsem du na eda Nyankopon ho no mimi ntimi ni sa mbre nsem so mo adwaman enye sei no mintimi ntimi nko ebotu bojo na yakwa fima num nti ubeyi nwanu enwunu be hye mo hye ana me de makwa akwa hye e wo baby ai nti me makobo me ho ban e wo baby mbasisi a me no wuti wedie asofo no menji wo mu no ndi but de nyame asoma no onyame somafo yaw ono na megini di onyame somafo yaw no hwan wo ye nyame somafo yaw wo eye otuam ekumfi otuam eho ana sa na u jaya abosomsom no na wakwa akọje na ono ye hwan ono ye sofo e pa cho nye sofo mpa cho ye de onyame somafo a wo ye de oye ono Nyankopon asoma no awie bri onya sofo dabi mama listic brem ai onye sofo ene de efe no nyame somafo brem mami wate anyway medical da Nayas onim se nkrofo do pa medase ne wo fo wotema pa lady bi efe ne Christy odu tema kponkokompe Christy Queens odu wa ubana kese bo menimi enimi twinwi ono ye maame efe ne Christy nti Christy enwumre Nayas ye tiao anti Christy edase nyamisha pa you employ Nayas utie dia biga kwese kana utum say papa no very difficult so very or controversial kwa mba bibisa ne say die ntia na nipa untumi nkase matna baby nti baby ametna ya na saafo ni nyina etise debi abata makra ye wo mu fie fun ba ko mu no obon se etumi wo nkwala on nyina ya mame ba ko papa ba ko se enkwara ne ye be se 9 ana 10 na se ebikita de ba ko de enfa ne sese bi on ya kronfo a obe o ba ko pe wo ma ono no
ombokro no. Okay. Yes. Enti untumi nsisu nyina so say Matina Kumasi ana say ya wo me Kumasi nti wo hia osɛ krom ni bia ɔde azan bɛdi. Ɔde azan nenam. Da bia ni de me. So yo ba so ye be ma. Ɔde azan nenam. Sɛ ne sɛ huntia. Metiwe mi ya igbeni. Enka me koye Kumasi ni a. Enka meto me nsa. You need me now can hold it. It's a honey the on-chain sign. Okay. Because there's nothing of that sort. Obe to me at na community be. You be raising a collar. You ever say me kabibi per se say be Ashama for this man. Me, I was born and raised in Ashama. Okay. Streets of Ashama. But omunya maybe a young majority nano. Ye nim say a casa Ashama for be a castle. Ashama for muti say. But me, I was born and bred, raised echo school. But me near ye different. Into to me kojina baby and casa Ashama for you not to say. As I know be doing we so into media mechanic say or can so she because to me and categorizing in I say okay. There is not possible. And then quite a minute. There's a warding tray on chain sign. On chain some more kind. Because on to me, met and Hanka said, yeah, your Yasantini, or say Chromobia, I will say Chromatina is a channel from Madia show be as sorry, Mammy. Mammy, for the cases. Onyame insuram the America one ansem na mene no eya adwen ene se wo se eba ne Kristo somo a wo no de wo hu se eye 10 commandments no ntimi ndi so nti wa twene ho afiri yes onye omeye motro mojo said they all can nti ho ne de mene ne ya because as a Christopher dodo na ye nya atwom wo pe wo mo ye nya atwom pa wo Ghana ha ye Christopher na me ene na me hu ni boldness that mean him so a tough guy but na me hu say in fact wo ye obi a wa ne hu say kokomuti no san ho bokwa ene nti ameka sa ne say why ne betimi asi ne bo aka say me de minsum nyame because nyame mrasam no minti mindi so wo bo ho a wonim pa say 10 commandment me say me tofun nso bi sa me ameka say me ye Kristo ni poor me kita Bible nso commandment mindi so minti mi nti e ho ne de me bona baso na yenhwe se dia wo kan Kumasi for no metimi aka se esuno bia ne enei utimi twere wa adwen but efa bi me ne nya adwen se esuno bia mama let's take twere mu ka se ubetimi awo bi se dia wo kan no ba me ma ne pese ba bia metete yetete me odakoman and dakoma wo ma na me ne omnam safianu kachi ka wo mu pa na ne yenyina ene dakoma de onim minime that time ye gira mu pa na se kan ye de kachi om de twitwi but na eniema bia na omo ye no man sentem man fa me ho amom because guess na me ne omo nam nyina na omo chi na omo yes aniema no but me no na me ni mafia me frim but na me ni ye den me obi a mema kwa me kobi but ye wo esuni ban bia na omo ye a me twe me ho frim because me nim ba bia na me frim nya asem obi a me ka bi ma me enti me nim ono ne de e ho ne de esuno bia eni suni ban a ewo ni mu ye suno bia ye wo bo ho ye be wo gato ghetto sorry ye be wo ghetto ba eno ntwe se obesei enam ntete ya wawofo ne niema de be ma suni betimi awo mu but wonfa ho ne de me ne ya adwen wo sei su no e betimi aba se kakra wo mu but onya akuni nimba bia wo free se de me na me nimba bia me free na me mfa nti ho ne de me ka ne kakra kan wo se enyo bia na obetimi ayesa esuni bebem but what would decision na abeka oh e wom say ye say but say ma te say infante for ma de wo mo de mpintoa e na wodi gu aduanum na say fancy yes I before de wo yom bo ne kakra bia wo betutu na pepe for so de wo ye ya but anya sanete bia mensa wo yes you fibem sanete Mrs. Sanete yeah reasons too paint na wo say because see how can when you afra baby a me na afra me na ma de afra baby a me menim ne maka baby me wo say mami de bo ni me twa sai na wo ya santini bigger face wo ya santini e ka santini for someone me kunu ya san wo kura zan wo woni mu hey me me ware no na ware no I did abeka say obi kunu azan ho woni me see wo si ni kura the way na santini o kai wo si ni
me say ni kuya santen say ni kuya santen aza hu woni mu enti wo fro quarter ni ku fro quarter betimi akọ aspa me okay wonti ana ade na abeka da bi enya mitichi pa azan wonti ase me tikesha azan word of azan eye ebi ni den word of azan is it apobo as try mu maybe pay your definition of azan maybe yes me no be ya adwen but azan na me minim no epobo ntro chichanenti tesade enya no obi dia enti treche e bia betia treche ba ko mienu mi ensa bi okay okay se kasa obi eya azan okay twa me ha obeba na oni okay apobo say we eye say eye iPhone betimi achekere ho ma chew say we take because why e bi da etu fu so obi so baby na so siesie fun etu why e bi da example na me dey ma okay say we obitima ka say we no we ye fun bia ba China one yeah oba fi say iPhone enso so no keshi ye be ne kama acho say we so mama ya brand my enje mo my enje abo afon kra ye ne keshi bai ebusua mo na mo de keshi bai o keshi ye de ne maso ye me ka ne keshi no na da bia ya ne Dr. Like ka say bo keshi di de bai oh okay so mama ebusua ye enje abo afon kra so ye ba sisi ya ebusua for Nyankopon ko so nhyira wo se da ne da ojebre onyabre na wo hwe yen nyame nhyira wo egusu di nkomu yi si ye ka bibi ana se ye ka bibi na anya wo da fa che yen wate de otwasa onim se na chi achia nanso enche bia obefre na ade wadwenkyere e de abaso nsem abega kwesi kan so ne ya adwene ana ne nya adwene evangelist bega kwesi me pese yen share screen so ye ko he video bi ye ba ye bebisa ho asem okay director Pipacho. No people say I'm a same. A dear partner says so my regretting a woman life. A dear my regretting a woman life and it's a my bigger place they can share me. And only a dear me see me buy for now I begin away my regretting in my life. I have regretted it and I see a bus yen cha and free and one and keep it na ye I can do it because adia me we see my regret it I was a serious so sako see the ring share me any day my regretting say me wu akwa baby me ka chem sako see gina ha ene ne nko wale a aka me bo ne boot to atwene ka boot make sure na me no go be because you say, I joined the meeting a year ago. Because I Odifo. Yes. Wasumwa. At the end of the year, Frida. Or ex-wife no. Pacho, the word ex-wife free me. Okay, abaya na okoware no. Pacho, se me ka se mama evidence se me kware obi obi hu. Oh, say a video no the ho. Na we engagement ni ade say celebrities baby. Na movie ana say e kra tawari ana say no na you mu ni say. Okay. E ho no yenyi free. Ade kan wasem. Ade ti yenyi free. Simply because say ade nam so asade we bae no. Se ka se kan wasem ne sem rofo no ti a. Don person mo ye no betwam nti yenyi free. A way to the wise is enough. Okay, that is okay. So catch say na enya ware because Ghana for no obi obi so what dem agimi. I don't know obi. No, you can use that. What international television so no. You have fans, you have family and then no. And for bebre na show and in someone aba obi e Canada. Enti na yenya wi. Ye pese ye tie wo side of the story na me say Ghana for obi obeka bianka. Ye Africa won se me ne. Okay. Enti ne sasem we no se me ka se me kan wasem amrofo ne te o social media. De pese ye ne ntimi nyanti anyi free me. Enti na se nya ware. Simply because ye nyi free. Oh. Na se ye wuro. Simply because ye nyi free. Wow. Wow. Yes. Na se again e din bi na ope wo kwa na. Simply because ye nyi free. Adenti ne ye nyi free. Simply because ye nyi free. Akwasi. Yes. Osofo. Yes. Evangelist. Yes.
Bigger quiz. Yes. Medrum. Yes. No crabby wo ho. No crabby na. And I get on my warning. Me say because ye free. What see on say nkoka na asem wo be bi. Bitie. De me hia me a. Eso me bono. Okay. Me fa me to abonten. This will be an adwin mo mmerɛ wonim nyansa na de na de nya me to abonten. Me de de be ka na nka. De ne nsam no ensam no. E tu pese obi sa gane no. A me de me nko ho. Wow. Gane na be ka na say me what say me be ka say me abonten. Okay. It means say wo tena ba bia public and out tena ba bia na oka. Ade na wo ye na wo pese wo nsaka no. Omo abrofo be reject ya na. Me che say sa asem we no. Gane na ka na say mo wase me bisa no. Me hu ni me say wo me hu mi biasa enti no me nka sa asem we abonten. Okay. Yes. Enti pese o chere say na ye uro ana huro. Me pa cho me nimo. Oh, okay. Me nim get no ansem o kan. Germany no ensem bebre ne kosi. Ensem bia no receive Germany. Me fi ko Germany nyane me ko Germany 2015. Me ne ya dabo na ko ye Germany. But I na Germany o trip we a wo ko ye no. Aware na do ko ye. Na asa kwotena wo ba no. So but kwotena wo ba no so. Man kwotena wo ba bia so. Wo ba no so tu wo pamon. Nayas. Yes, papa. Dem pese what you say ne say. Okay. Man kwa kwotena wo bia so. Germany na me ko ye no. Me ko Germany no for semia me ko me Germany dada. Hey, and some no, are you serious? What do you me come German that me fi ko German nyane every 6 months me ko German. Asa wan so na ade ye friend is saying sister Frida no what dey be kire wiase nyina say wo ye wo yire me pacho me kan wo hen e da social media eni baby a e da baby a Nayas me normalistic brem mama baby a video be me pese big Akwas e ni say when you become a public figure now what's a different. Yeah. And to say normal way, excuse me to say, normal obi or dani baby. Okay. One, o start here then o uncle for adofo a best support. Okay. Adofo bi krampo who say o picture that way be super obekwa koto. Eh movie bi about big Akwas home there and the meshe. Okay. It's once you become a public figure now, unfortunately no, you don't have that perfect private life. Of course. And there are certain things as at least ultimate clarification. So it be a way to say enter. Yeah, it is me ni bibi etisa o. Me ni secret o. Aso be say me see me secret. But I say there are people what says oh adofo. You are people that are genuinely supporting exactly. You because they were sister went me and my went me and clear ho na my na che say wo di bibi tete se na wo kasa wo koka sisi a paper wo say whatever enye yi no na che say bibi wo ho ba you be so na me kan dey nice eh made me tasem no maboda ma na say madwe nya adwuma to bonten there when you say wa boda me say wa bodam sister me just say sadie no we are wa bodam me ma dey hia me no fa me to bonten me nim nyansa na it's not just day na as a girl no Queen Frida Jojo wu kan na be money din biem na say na say yampa wusuro no me nti sasa no kwada of course yeah mo videos ni bi nchrew because I see akwadi etie ye kwa na yes se video no bo ma 2000 kwa na me biga kwesi huni bibi na tu me no me obi no hu se me di video bia beto bonten ade afa obi ho bega kwesi e dia na wa regret e wa brabom since Ghana enam for semu ebusua u Germany u last trip Germany a wo koye me last trip Germany me koye na me pa cho ende o de be shema me call guest ya o so mama amane oh okay me ka de wo koye ya ho nsem bibiri me koye ho nsem bi no bae to me me koye Germany ho nsem bi no bae so asa wo pe wo dogel no eti de ma aba nyina asa Queen Frida esa wo mesrew me dofo yen friends ha enkobo bi di ma me redu fie ni nyame mesrew okay say what's our worry for me pa cho what's our worry for yeah say you hu we are public na ma worry for me to bonten yeah ka share yen me show bi ati ashu video obi ati video obi wu ma ogidi mo bi wu me asa ni dia me na ko ma dey ebi na bi kwa mi wu ama me mpaw tie me mpaw yes bibi aboko na dey say who ya for as a depression as a ye ko kan Queen Frida as a depression bi as a enye na crazy da bi o dem person what you say say okay me de me ho okay ana obi aso de ne ho etia okay ti say we o kana sem a
o di so be kana sem okay me so kama sem di sem be kama sem me pese me ko wi asem mama no okay timbe so bi so be kama sem mama me entu na obi sa me no me ka cho se mini asem bi aka de fa ho but unfortunately no nipa no related to you in a way there's a telephone number no and me chat area kokowa me da ho director wadaro mafa your number no to so na mo friend na mo ma den mo bi awu mame me to me pese bi wu mame kwan be na wo fa so a wo hu evangelist Patricia Siama Mama Pat kwan be na fa so Mama Pat emre me hu no na me wo Royal TV okay RTV na Mama Pat samre na me host program atisem okay yeah me the first person me host program atisem so entina atisem program na me host no na eye onyame somafo yaw a owo eye ekonfi na papa ne baso entino na me ne papa no transit 1 entino papa no me ne papa no twekoma no ehwe samre no enti samre no ana Mama Pat isusu no me hu no a me ka se me pese me bakra ene se me be na djuma e wo eye tenda TV Abra Mama Pat try no ye odeni no anche bia na so ba bontin se ososo ya odeni e ba try isrew nkasa nche Mama Pat oye soft mama no how many years ni wo twam ko be 4 years ni me dem no ka de ndi be 2 months kra wo me call eye UTV am ko ka asase mo oh okay ntin mpa cha ndi ache okay na eden ne baaye all of a sudden send wo kasa wo de Ghana for the adwin dey agree ne baaye de ne baaye na ede ede ne baaye na wan kasa wo tena ase plan yes wo de adwin be di agro say Nayas wo de Ghana for adwin dey agro pe emra woni eye Apostle John Pra betwa asini oh say eno de se na esene eno miracle films na ba justice deny na title e the justice deny na miracle films e the xylophone dia etine na ye na ye de hype sene no e to Ghana for adwin no never and ever no listen sene title e the justice deny enti justice deny no Apostle nyamere no onyame kunu no emi kunu what ni nim but obi enim say Apostle John Pra we suffer of Mama Rita enti ade Apostle John Pra di bem ye bi saw say woni Frida asamo no woni Frida asamo no and ye bi saw Mama party ye ne say wonyi anu a Mama party me ye anu okay enti woni Queen Frida asamo no and ye bi saw say woni Queen Frida asamo no and social media and social media na da no reality reality she was your wife why are you denying her because of her shoes oh no you are stubborn hello you are stubbornness hello abusia for hello so went to me engine so hello good evening papa Mr. your brain into yanko Maga akama bidira ko kanu support pa okay ise mi auti yes na ko na so okay se wudu wadri ni ahumu a wo se ni wani chew bi ana se wo ma me wona wona wo so onu na yakuma okay ade what I say bi ko ko kan ni na support na for ye yo Yera se jamin shira che ebusuani nyina maye ebusuafo na me kai o seje fast mix chade papa apomudin fie a je se wo bia age atom Ghana ne abrochire de ene wo bia bedru Ghana ne wo kwa well wo bebie ni luggage mu na che se je fast mixture be ye 10 kura ne gum etimi so be bia wo bia je fast mixture che se yare dom bia titi wo bia ebetu na se afi be ma wa ye mre e wo mpem na ntimi mu adwuma yi na obe yi sori e wo bubu ani chie de e ye je fast p capsules pe e de betimi age wo nkwan bi so be bia wo bia kona koje wo die afi anom de angel beverages angel drinks e ye babe che se the whole drinks are just flavors ni nyina e super to so America na kwaje odie na occasions are eba o Christmas yi muni new year ni Easter just say e die ni nyina no angel beverages pay papa go furniture enkonwa papa ifi hello hi papa me pacho yenko wadaroma me de amesamba me kasafi trofanyaman okay aha bigger quiz me ntia say the feeder some ba ontimi ya no nice at least
at least or so with me a kabibi. Na public no with you no musu wudi aye den eko. Because this is the time the lady is talking about the issue on the social media. And at least also kabibi na yewuni say e bia say na eko bae. Into onkasa ye na ye tie ne ye pese etenanka. Nyame nshira. For what is betuga. Papa nyame nshira ye that's. Make a question. We the wadaro ma wa suma. Ye say adentin ye the Queen Frida asem oba na udwane. Ke ono so sorry a Queen Frida sorry no okasa about you. Okasa about you. And ye ma wo dia ye na ye ne ye a wonti mi nyin free ni mu no. Eno no gusu a wo ka. Enti ye pese nka wo kire ye mu. Mini chemu bia. Na nka ono so na kuma to ne ye. Ma bodam no ma be church sanse mu e TV so. Enti na che say ye na wo ya ama wa na se na ne do be di wo na enti wo power be hon kasa bi friend bi sa no on na kasa me dey don't have anything to say because they na wo kan ya smart na wo kan wo so won pese obe ka da ja pepe bi na se bi a wo ye wo se bi a awade bi a wo ye dey apart from paper dey bi na wo ye won pese be say enti na kire say Queen Frida wa ye ase ho no ase o tento ana minim because they dey wo try ase wo say bi se bi a friend bi sa no na man na ya so ni bi wow woni bibi ye kan Miss Shodi mpacho concentrate asema ye kan ye kan say dia na America no won say wakwa aware pen e na anye ye definitely bigger question on to me nka say on worry bio one akwa me bacho enka no show o baby tio sister enka no na evidence me bacho enka no na evidence yeah mesrawo enka no hello in fact some fanya say hello that be who follow me but in fact some say me pacho enko wadaro ma ye brain nti yenti bi amisa odin ni ba bia free enko ma yen mbacho maketa escape coast na ofa Mary mi ga question penance empam de ni wefu ni bi so no polo be ya no so no no ha obamanya na ye say ya say asam na because I'm there before kakere banaf David bufu nyame nshira hello yes hello hi mama bufu no they say nsema ebe nyina attack ni nyina eba wo so kese si sister ya say we kre ma re ho say asa obuafu asa yo kan na asa asa bufuo bi asa yawde bi asa nsem bi che omu a wuntimi nka kese ye nyina ye pesi ye hu enya me nko a o ene me hu na opa hu wadofo e show because wo ba ye wa betoto amane asofo wa betoto obi ade ama no adent na se me ametie kra maje bedie enti die enti na wo de Queen Frida wo de so abodam adenti enna hom pese Queen Frida se e ba ne sendie na wo de ye Queen Frida no me aso wo ka no obi na be kana sem ana se no pese me nka me ni hwe ka me nka ase se wo ko Germany oba ekro oba be ka kire o ma yete ase se wo ni wajai we you ato abonten je se won na why stranded why frustrated and sem bebre je se ni nyina mu no ntimi ya me nka de yi aho de me Brian adwen na yenti ameka yes because or public figure nkrofo show yes eba wo ma edi agidin wo Ghana ha me metimi aka legend for no come inti sasam ba e wo media ne so na wo fodi wo so ma me wi ato aso wo hɔ ma re hello me meka mesuma se mo Oni obi twempra oja wo no be kan bonten. Oni obi twempra oja wo no be kan bonten. Oh, eh, wo se me me pese o chese say wa twempra den wo ni. Se nsema wo ba ya be kan e bigger face me pa cho wo de. Oh yeah. But no me fence wo. Se asofo yin nsem so a wo kan. Ba me nyawo. Enti wo wanim se me. E ba ni industry na. Wo wanim se me e wo industry nim. Obi anim. Sa wo wanim se me. And eye asem na aba and asem na lady ni kan me follow who dey onim say me enye na me ni and yen hwensem say me ti baabi asem ne ba na me yes me fra wa bo amane ba me mpese wonim obi a na asem beba na asa wo fra no e bia na no so ko ya na so ba say me pese bibi so asem ba say wo ba yi asofo nsem a wa ba be ka abegu am hu fi e kina so obo yes wo mo fra wo court a obetimi yi ano me pacho so for me na be frame of course mo so for ni di na so what boss of bebredi aso me no aso e kai no me sure say Debi obi ba ka ho asem Debi si amfra wo so ametena ha se be boss of obi ani wa ana me bi sa o say e ba so wo mo so for bi no no a obeka so de me court adenti no obi entimi fa court ana adenti no obi entimi mfra no we go de me court so de entina se wo suro wonim de wo kana betena ha na aka ana be bu wo ho fi entimi bi sa o say so obi fra wo e dia na be fra me. Oh, okay. So for be no frame. Bigger quiz. David, as of for be no frame.
Oh sir. Aye. It's over no di kan o mkasa Me no obi an kasa but obi no be frɛ me. I didn't obi ntimi mfrɛ wa sama. Na asɛm me kai, asɛm me kai so for no. Enim sɛ asɛm bigger quiz kai no. Enya asɛm o ye kɔfrɛ no court. Oh okay. Asɛm we don kɔfrɛ no court. Say adwuma o. Nese me is nyame adwuma nyame dia show mo nsa. Obi ane na adwuma o. Ɛna o didi hu nkakra but nsɛm a wabɛka. Afo atom so say ɛna Kumasi asɔfo nyina asa abobodin o. Ɛhɔ no ye pese nka wo pacho. Ye pese nka apacho wadaroma. We de me pa wacho. Asɔfo abɛbɔ mu din no ye pese nka wo po bi acho. Titiri ya me papa wo so bempa. Papa wo te ne ba bia wo dwen no. Nye so say meti ase na say nyame nko na me wa ha. Na viewers for so so hwe. Ensam abɛkan ye no anya bebre de. Because bebre asɔre ma so so hwe. Asɔre ka me nye so say omote. So omote ya. Omete me aspa me kan na say yi. Okay, ntidi asɛm na wo kan ya pɛ so omote ase for seconds. Wadaroma na ye wrap it up. Me pɛ so omote ase say. Okay. Me say obi a ye wu ni Kumasi titi ni Kumasi. Okay. Kumasi. Subin edi dware ni bia no. Eye azan spirit no ebi oni mo jam. Simple as ABCD. Bigger quiz. O final words ensem the final words I make nyina ne say onyakopa soma ne soma for ayefe no eye onyame soma for yaw. Okay. Wapie mu ewo eye akonfi otuam. Okay. Na tempo kese no osi no ho. Okay. Okọ necessary okotwa tempo no muhia empre makomako nan a. Oh okay. Na wo ka wo ha wo ene omania ebekọ oyare na okotwa muhia ebekọ. Say ya tempo ne amiensa pe with the whole world no. The toso miensa no anaba no. Nti mekamfo onyame soma for yawo. Rabbi say obi anko no. Minchawa no we de mpapa Rabbi wadaroma we de fache me wadaroma beninsa mpacha wa dadi fache me. Was waba betra ha abekamfo papa Rabbi kama but I didn't na so for ye papa no na o maka ne die wetimi abetwa o magu me pacho papa Rabbi oya santini na onya santini me pacho papa Rabbi ono onya santini ana tu me pacho tini yo onye sofo. Oh okay. Ono onye sofo nyakopon na so nyakopon somafo. Oh okay. Onye sofo eno onya santini so David. Papa Yes. Enti what can we find out where say you? Okay, but your social media handles be over. Bigger quiz, bigger quiz, TikTok bigger quiz, you come bigger quiz.